Sanam ku johar Ingi Fulmuni Murmu. Tingda noy bol khela nyelinya ikana ado Asam disam dia Sunitpur jila area do huyuk kana Hukrajuli ar 1 number Chitapur LP school ball field re ado bol ku gati kana ado bol gati nyeri hon hei ikana ado adi dir hor ku jawra kana ado nati hon men kida hapai tindo adi ruska inkeuda ado bol gati nyeri hon hei ikana nati ado tindo semi final boleh hinaa ado nati hon hei ikana nyel bol khela Roy tindo semi final huyuk kana bol field re ado tindo adi dir gati kuri ku hei jawra kana nuku nyel ku pe ona kore adi dir hor ku jawra kana ruska gi ke kana to bol khela ona te aima dir hor ku hei kana sur sur kore tina tola ko hina ajuto tola koren ku hei jawra badao kana nyel lagi te ar video ku laha se nyel di tebun pe bol ku jelka ku khilad da ona ku nyel ti guna laha se video ku nyel di tebun pe Jawra coba na nore gi. Oh, jika coba na pe kato biren to ya. Ko na nuku kato biren sana pelaka. Nuare khalan kupre coba. Ini bolter me. Am do bol kati do cik likam nyel da cha cik lika nyel da adi moj gi nyel ke ko bes gi nyel ke ado kasir nam support ku kana Jogapur se iya Kadobil kase ni support ku kana ya mon to Kadobil se ren ni support ku kana oh acha Kadobil ren Kadobil re oh adi moj ku gati dade kana adi moj ku gati kana gante ona tigi to support ku kana khai do adi moj ku gati kana Noi nito do dukan teh hei kana ado joma ku nyel bada da cik bang ku binau ka cik be binau bada ka ne mal ku agi pokori pada ban jom sibil ba di sibil nyelo kan hai de ma do katam jom ma kisi te katam jom dia cana pithu gi jom lage gata ko ten pithu ka no gata ko te agi ma gadu agi gata ko te aja noi pithu giring kita adin jom laga kal gi chela kacha ku isin ka wese sibil kan dia disibil karena pithu mah hari jojom kana pia ar injom nyel pe no sibil ka kana no cera no sibil te pithu ka abang hari eddu tadi sibil kana disam ran peda ku noa blog video nyel kate chel ka pe ke kita komen kate layain pe ar badai iin pe